kubor ki babnya ini pe chwai kimat bakong san. Rakhe kari ya kasngi yo lait lot ke bah nyu pun riu kan tiu menteri rang ba do ya kelama kari bat ajing kren nak rensan jong Redford. Khat menteri rang ba do kari banyakun persya ya ki kambam sab bat ki jingnyo silang kmat. Rakhe kami khalaya ya kasngi yo lait lot bah nyu pun riu penlang program ulat kejelah yang sa jong haraj bhawan bat ong menteri rang ba kejelah ba kejingdon jong ki khulung khna ki bayap kalahyar ham khalaya ki khubor ki babnya kari barok kawai kelarake kesngi yo lait lot kari kabah nyu pun riu menta kesngi Menteri rang ba do Narendra Modi ulai alam ha kajing rakhe ya kani kasngi kerpang nagarat Ford da ka penher ya kalama jong kari kalama lai rong ka layo ya Rastriya salute ya kajing kente ya kalama kari lale lang haringkat kajing le ya ke 21 gun salute da kinong siat bakan sa jong katanat sipai prah nyu we feel battery ceremonial ha kasin badengkong lapanan kam ya kesulai balashna pat penmi nakari India ha kajing lek kemen ya kajing dap nyupasan senam kajing yo lait lot kari nak benta kajing penlong ya ka 21 gun salute ha ka Redford ha kasngi yo lait lot kari कोना ऐसा नहीं था कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो जीवन न खपाया हो यातनाएं न झेली हो आहुति न दी हो आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को हर त्यागी को हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है Haba ajing kren syakari hagasngi yo lait lot kari menteri rang ba do Narendra Modi ula ang ba kari kedai banyalang kawai banyakun persya ya kajing sniu kum kijing bam sabat kajing nyau siliang khamat ula ang bakaladon kajing don kam banyakun ya kajing bam sab da kabor baro ula pen I bah ki prasnam lalaj da kajing penon kam ya ka adhar ka direct benefit transfer bat ki mobile phone la banyo ar lak lor tengka kapisa bam sab Shu ula ang baka imlang salang kadai ban yalong kawai ban ya pensaja ya kitu ki badan kti ban le ya kambam sap पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार मोबाइल इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं Harangkat badbaro kawai kari kemikhlaya kala rakhi kasngi yo lait lut bahnyu penriu hakaleng kejela hakanong ba shalong menteri rang ba ukon rat ki sangma lo kentiu ya kalama kari hamadan polo bat ulai sim bentaru haka Rastriya salute haka jingya jong kinong sim benta ulat kejela Satyapal Malik ula penlong ya kajing rakhi ya kasngi yo lait lut ya yang sa jong haraj pahawan shalong menteri rang ba baru Chief Justice King Bishar Ying Shari kejela Justice Sanjeev Banerjee kilalong hapreng kiwei kibaya don lang ha kani kajing lekmen lapan long ru ya program ka pensungutanat ya kinong pej ha kani kasngi kerpang On the 4th of April 1829 U Tirot Singh, the CM of Mongklau, led an attack on the British forces by mobilizing the Khasis.
On 12th of December 1872, Hartogen Nengmunjar had led the independent Garus against the British. Many of the leaders like them, like U Lokshon Jarain, Monbut, Pasonaram Sangma, Paminat Sangma, Uwotep Kindait, and many other unsung heroes have fought for the freedom of our nation. Menteri rang ba kajala Konrad Sangma ulu kubur ba kajingdon jong ki kelung kena ki baklat ha kajala kalhayar na kalai pulai haus nem ar hajar khat prasa ka arkndai hau ar hajar ar puar haba ajing kran ha kajing rakhi kasni lai loj hamadan polo shlang ulu pentip ba kajala kalawan syakmat ha kerdan jong thup top 3 harengkat ka Telangana bat Kerala ha ka ban aitika ya ki khnlong Ulaang baya ka Early Childhood Development Mission la play banyak kon persya ya kajing bombyang kabam batay ya ki kelung kena da ka babenrap ba ka sarkar ka lapenlong kongsan ya kani kamat ban penbyang ya kayo ka kot jong kilong kemi ula kren ru syapang kajing penkup bori ki senjuk jong ki samla ki ban yishim benta ka bak kongsan banang kampan bhai ya ka jala ula kadau ru ya ka ski baper balas dang da ka sarkar jong u na ka benta ban pentrekam ya ka bha kamyat jong kinong snong ha ka jala. In order to be able to reduce the maternal mortality in the long run, we need to empower our women economically. And that's where this journey began for us. A very long journey with so many activities and different programs. We realized that apart from increasing the institutional deliveries, ensuring that the sub-centers and the hospitals and CHCs and PHCs have the facilities, we realized that we need to financially empower our women. Ya kasngi la rakhi hakaleng ki benta jong kejela. Hanong stony Menteri Ketenan Water Resources ubak brolding nong sej ula kentiu ya kelama lairang hamadan jong ke St. Peter's Higher Secondary School Pendeng Ray. Hatura usumbut Menteri rang ba kejela ubak prestun tensong ula kentiu ya kelama keri rengkat kejing salut nagi pulit ketenan sipai bat kiwei. Kat ba ketenan 181 BSF kelarakhi ya kasngi lo sektor headquarter ke badan Hatura ha ke ba umayang upadhyay ubadai komandan ke sektor headquarter ula kentiu ya kelama lairang. Ayo kuboru halor kejing rakhi kasngi lo hakaleng ki district headquarter kata hajowai bat nongpo. Hasilong la rakhi kani kasngi ha Meghalaya High Court bat ha office trekam jong ka North Eastern Council ka income tax ka All India Radio ka Doordarshan ka Holy Child School bat KV Shillong. Ha ka pat kalyang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bat ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh kila rakhi kasngi da ka penlong ya ki arteli ki rally nya thuk ha kanong ba. Yo lai lut kini ki kenthop ikilai tali ki kirti chakra khalai tali ki shaurya chakra artali ki bar medal ha ka thop sena medal gallantry propway tali ki sena medal gallantry kawai ka nao sena medal gallantry but nyotali ki vayu sena medal gallantry ka presiden kala menjuru ya sapotali ki kerteng ban perung sya ka thop mention in dispatches jong ki sipai kawai sya ki pulit ketenat sun bat kawai sya ukso sipai balayap no u axel na kebenta kajing no senyang jong ki ha kebenta beper jong ketenat sipai. Mentapan ngipe kajing long jeman kesunyang haslong kajing syet kalong 8.4 degree Celsius bat kajing kriat kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong Henry Popra na kispa menstep bat propesan na kispa jan mir kajing hap slap kalong iway point nyom milimeter kelaban dan kajing hap slap bermalu-malah haki bebon kijaka. Saya sian ni penkemai pi begini kubor jong ni pila aruban pet live ke YouTube channel jong ke di news Shillong. Shuaban poi cakap pukul jong tu kubor ni pi biang saya sian ni kimat bakongsan. Rakhi kari kasniyo lai lut bah nyu pun riu kentiu menteri rang badu ya kalama kari bat ajing kran nak rensan jong ke Redford.
Khot Menteri Rang Ba Do Kari Banyakun Persya Ikam Mamsat Aka Jingyo Siliang Khamat Rakhi kami kelaya ke sini yo laj loj bahnyu punriu penong program ulat ke jelah ke insa jong Raj Bhawan Bat ang Menteri Rang Ba ke jelah bakal jingdon jong ki kelum kena ki bayap kalahyar hami kalaya Ti perlu katung lepoi sukup kod jong katup kubor jong im taga janmit haduk mengisem yang berpilih syah kesini kebeli pi barok When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water